Asema me beken. Minitro. No krenkoa. No krenkoa. Nyame moame. Papa Riboham. Enu asam no bobo so a. Nti person ne no obo ne tofa ebre ni nti. E baabi ekodu ya ne se wo fa ase se wo ne yere ada. Wo so se wo ne oba ne nai. Na emum spiritually na wo ne nada. Ama na nyinsa ama na wo ba. Ne no yen te ase. Hono ne pese wo chiri mu kakra maye. Di for Fabrana na bra. Tie o adawroma. Yo mama hima. Eye hunhuma asem de enukrani. Se uni ani a anya de a obehu. No kre. Na se de faaye no. Oba no obi a enukrani se mekase menini ninkomo ana menini wo ntawantawa bi ankontompo. Sanse otimbe trami dem utim kabankuma mi die me kase woni yire no. Enti de ba se dako. No sia. Ofa pesa no trana mi se titin sema ye musunsem. Na wo mfie sen. Wo dio so enum 75. And baba wa no so ope no so mfie sen. Obi e dio no so. Na no na mentia se di ahunti sika na. Tapi na die no hu ya 25-year-old girl bekas chire papa 75 sabi enye se bia sika oka bia wodam ne bekas sika nti no pew ana wo forget kakra ya we forget kakra woduma ma se wono ba mi ma ja frachi ya na ho no wa se ja wo na wo we ma na juda yi mu nti bia na ene krase ma now say if it's 19 say na won fa obada no ade free 75 we banyina se physical odi wo mu de won fa bi nwu na adaye su na wo de wo ya adwuma no so ade hu na wo hu se wo fa oba yo mami musaw na eno no eja Riboham we de wada woroma oba de oba mi show iso a ne emanyina bi busa na kwanu yasem eno na me de judgment no spiritual no ya na ede adaworoma Twadi asere aba nisa se bia wo kete so na ho aba na spirit ni dika fi eye mo a dia akola ne nam no fi epie efihin na efi no efiri wa huna kotie mu na fiko e woda yenim papa Riboham what you na epia ba na epie ko ti se no mu no kola san na wa wo mu se no de mi amani hu alata mi ban se mi ensan ma mi no be ma ba no wo ne oba na physical dayem eso amanyem wo yi na ba ko abrana na wo bebe mu wai na asem no so oba fefe na ho te sen ba che isa do me he ene de onza machew yo ene wa ba ma mi show so ene abrana na he ba de ene wo ho because ensem we koso yi ye ene ye da na dwone ye mu yesu we ne papa mu ni etimi se ene de wa hie wo ana Bible no kwa for the way enye ekitwa bi na ye bedu ka me ba me abese papa you okay dementia bi also we di kan se wakosa asori no sunsum sori no ama wanya ahoho enani ma ye behwem no dos na fem wa bi wo ho na so be ma na ho kwan a ya boa no na nsem no bro me so me pa express group for na free obeko Canada, Australia, New Zealand, Germany o ticketing anywhere adwuma ni nyina akwaje ntete IES sat ni to fail obebo modin na wa 024 900 0448 na won ma boa Boris B eye akokọ papa ya awie ya eno no kremoni akomuni nti eye halal o wi asuro bi ani eche ye organic
akokɔ no na makwa bia wobenya bi Bantama High Street Sawanse Market Santase Runabout Poku Trading also edum wobenya bi Shell Body Junction 0544444453 Ghana Growth or say woman wadwuma ye 15 to 35 si abonten ye nam tifet nsano dwuma so ene em wadwuma yi enso aye and Mastercard Foundation for ena efre yen 0308255775 Prophetess Nyameche Basoa o mfiensia ene Awurade ama na bo 400 ode omo eye adwuma o se nei wo obi a yayi wa wode ana se watwa bra na nso pese wo a onyame ama ne tumi o se wa o kidney asai onyame ama ne tumi o da wo so da ye basa abrochirin kratasem ene adwuma sem nyina mo a mo pese mo boa ne TV program no ena mo mfre na home 0535897669 0535897669 Papa Riboham enti say no ede pa na ewo ho wo say akoda abrantie no wo faase no obo kunadu se wafa ne yere wo so se physical no mfa no na emom huhu e na wo ne wo ba na da se ne ebetumi aka se wafa no ana tujitum na fe ne wo ha wo ne sei ya wo de baaye agolagwa ya tumi no agragwa so abem eno wa ne to wo eno efri mi office na ho wato baragba agolagwa pa dabe eno so achetamwa eba sano ena me ko obabi wa ya hunani timiko na me si mi atuma agolagwa mi huna mane pa nti obi a onfa me nkono hono na ka kire mi se nto aginamoa aya waya akola kitikiti ya wono ene okraman na mi fa 1 million count mi o ma me ma ni 2 million ene odi ko tuto samu anu bae to ko to bae no afi o mi ankwa ade achia echira mi ntiapo mi yale se basa ti ada mi ti ho mi ti ne baby o ton san shop ho na mi ofa asini twem enti tu so o kase se abaya no wudi ka ufa na ubewu se wa ma papa na nwu ansa na wo ofa na nwu ansa ufa na ubewu edo kasa no ana ma mi hu se se di tuei na mo suntina yanko paninu ho a wo ya me wo dada me ni ade eze se ususu se ya to adu ya dindin eno so prophet be hwe mama ye se du to obi wo mu a eja wonyi ni se wanya dementia ya de bia se mpani ya de ade kurakura na awura fini ema bi wonyi ni se da bi 75 no tama me ba fie no na me ti abontin ti akonwam sei ana me morning star bae o morning star no ne friend say nsuma nyankopon nsuma wadi show ni panso ana wadi so tamu o de bae na oba no na na mo aba be hye me be ma no morning star ne ba no oba na emu aba no oba akwa tira mami Order. Hey, na di asem pa na ebie so Mr. Champon edi asem a se wo sole ano pa na nsunu ma pia na oba japade se bi oba twe eto aso Dawood Paul na be sole ama Dawood atra se me di ensam no broso do hey eja da bi eja Abraham yade wo ho wo yare ma yen treat wate wonyi ni eto oba na japade ne to ansoroma ne so ba sa na yede se ahona me kai o fili ye sa na ba sa o fili wunya ate o ho bai da bi eje ba na msi sa de ya be we abi je se de enye bibia na ye de Mary ni Joseph asem na aba me suru
Eja Roboham papa ade ni be bass as one star no din instrument bass am e Mary ni Joseph bass ana me kai say sadia bay Mary ni Joseph asemi bi na bay papa wa mo fa so wu eja anu bi na che se e ba wo so na se e oba no japade no basa no a na wo so unya feelings na se de o ka se e basa e ba no pe edi kan e se di nyinsɛn ba na akoye se obi na ye na wafa nyinsɛn aha fe na mete wase pepe e je se wan kasa physical no ma yesɛn physical de ba ko pe o ba ko owei ono sama boy oba bi e friend adwoa anwrani ya ni onyinsɛn ne na wo mu no ma hu akire na me be kai se obey ayo akola na owu ye no mene na owu ye ba na do ye hwe doctor prof ye be hwe why Dawood amabere why enipa ye adwuma no obere abonofo ne kan wono ana e ka se de enipa ma ye adwuma se medi asemua ena medi na nso matimi pie de se bi wo ba hwe ba e de ba biem na ya wi ase ya wie gaganto word asi le pacha o mira eni komo aha afen ye be kwa agro no so Prophet Kingsley Jemfi atenase sansem we nura badwafo motete hu ntie na munimu bi Paulina we be ba betena wakonwam nanso no ene de asem no monka ho ye nyina ye hwe bi sans ye biefo ni na se bredu se Ghana han mental health nanso aban ne hwe ho asem kayi na osisi dan because any part as any be so de anopase adechi nsunu ma pie de se be de obaja pade ato aso abehye ne kote ano a eno de eno no di for bokwa bra so yeti asemo na eja asesra na wo siri eya wo de me ana adene ye nyame asem na me wasem tamo ini baya na me spiritual tongues by ka bi kire yen e tongues no e bi ne sen alare kemo wani o sini mudi ani se okomo wani o kene se we de Nigeria kasa eno ne tongues no se bi Arabic ho Latin ho France ho there ebeba was the hia se o se ba no eba yo e da se de adru so ne be ma ye papa nso abem prof na me yo ye papa ni o yeah de di kan o se yato no gbalagba ye hwe maisas ye ni kan hwe ni mental yankasa state ye hwe mfiri wiane mewie o ewie ene ye se o de be free ni sen ye hwe sa enana osusise otimi ni obi da wa bra enye physical but spiritual no gidi se ye adwuma sa ye hwe ho no yo na ye wi a be hwe yo hwe mai okay eja wodi ni biem frame Kojo Danso baba no go for Kojo Danso na to pani Kojo Danso wose wo ho a ono a behu no na ono obi ada e wo sunsum a wo gidi se yetumi a ono wo se no krese papa ni obi da e wo sunsum a wotimi hu se obi ni na beda na ono obi da enko ni fa so ente sa enko bonkum so tentem mame nana ohun se ono obi ada na no krese yes wo rin crofam pa yeah ohun se ono obi ada esa yade a tie no yenhwe ne sen ye spirit bi na edi ni nya na ye ono anade a ode eye adwuma Bible no go for papa is ono na gini hu di so otumi a ode ye sa de fanko fo sunsun man ko ni fa so ente sa na etumi bi na ewisu na ono akasa wanyare a ko bonkum so tentem tumi bi yusu no yeah a ono kra wanya we onim se bibisa ade na sima wo hu se ne ho afo ana bibi but onim ono kra no yusu no yeah sanity eno so esa na etie yo yenhwe gbaragba no eto so bi papa se ogidi se na ofo ase ato no gwalagwa na mami bi ka kire no ko baby eno kre si ato no gwalagwa enko ni fa so ente sa enko bonkum so tentem eno so no kre bi anim yento no gwalagwa bia yo ite se di ani ne be hwe oba na wo wa eja se wo wa wo baba a onu no ebe ba ifre oye Yesu ai oba ti onu za bra no we ba ko asise woni oba ba ko be ma ba ko omo alata
and also spiritual sana woni o de die yo no baba kunso wa ready chinio ebe no go for papa yi nsema wo kan say wa wo a mwa be Yesu no eno kresa enkunifa so nya no kresa enkobonkom so tente eno so imagination on na dwendwen na dwene no de dwendwen sa yen hwe so dementia I'm not go for papa wo how bi wona dwene mu a o dementia bi a ekutia na osusu se wonyale ne mu yare a enkobonkom so ente sa enkunifa so tente and then so what's our problem no adwene na touch touch ti eja se obama kwan ama ye bai eni yewura fefi waboa ama sa na ma na firi ho kwan da so obi apa hoto sabi ade na obi apa hoto nti na me de ba me de pass waje atu sabi ade na mo ha mo de anuado no kresro na fi ene kra wo che ye no me se ngo mo fa taxi me fa wo se de wo poma no ne wo nante ni nti yo d4 fa wo kira kwan no mayen okay mama anytime aye adwuma ni nyina se bibi nso akamu ade be ka ho amame a okay se no ano no dwumadi no se de etie no ye koni se ya na nipa hu ni se agudie nya agudie ya we are saying we working against nipa no anoden edu ba bia o se nipa hwe abrabo no ba bia ekọ se de ba bitime tu ho na mo na bitime di nkunim so obi ton ade wo hwe me ye nhwemu enye obi ade ene de ono so da ya ono obi da no enu continue wa obi ton ade ton no ba bia ofin se enye ma fa quality than the obami as em fi se ba bia me woni wo yi esi nipa ne de no ba bia spiritual no ye wa de bi spiritual blockage e bia obi hu ade no sika uno hu si hu but sunsum bibi kura kata so ba na ye bo ho mpa ye na ehwe di nyame betima ye na obi bi kwa ba no kwafo betima chiri nyina se ni senti na amase yaba na esi ano obo ho a ne honam na efu ahye osu se bi kura duabo maybe bi enye duabo bi ye yare bi so kura na wo fu no aye but na ya bo odua enti nya symptoms no so na be kire de eba ne motora bi anhwemu no so kire de wonwenwene ye enso na abem kansa ya wo kansa nyina kwanza vote u ti station no omo so show you omo pick ti omo ti u pa obi ye fu bi na obi enkwansa dum taje ebu no ebi asase obaji be wi akire ne ho nse bi kura na nye enya busuani na ode ma onye ne dia no ko mu bi efo ko do ba ire kakraka fi ho nse bibiri na adwuma se na ye basa obi to be nhwemu ade be di problem ebe wasita na obrabo bia need to be vigilant ya di yasem case kasie bi da ho na no me ye be pe bram waba abrantie bi asebi ko nkase won kranse wadi wono ane ba 13 years wadi sa akola no wadi ni sister ne yere nuaba a wona ne ti wadi ni fie wura ba ekwa 3 years ye hwehwe no ebi mu so won kranse ne kronum ebi se watra boda na me pese na suku behwe maye so won kranse kronum ana watwa suo na ye mpe no na ye yenche no because akra na sem na ya akura wonu ani bo inti prophet anu so ya na ede ade a say ni nyina spirit and me be na working ni obi fans ano obi no madrewu poison enye yi so obeka say meji me craft mi semo bibi pushu no be dia homa go chere me no asenso na akọ toilet now minute it's not easy say bibi e forces the ekoso wi as bia na spiritual na mo na be hwehwem hwe de de wanim ene mebi wono mo ebi ebedwen se papa mo na yesa na ebi kwa mpa demons no kra na ebi na akra na ebi eweke ne se obi a woni wiade nu ada na ebi de beka se enye ba akonya mienu a na ebi akra na ebi akra no so ewutumi nti wi ase no ntimi njaje wansa ni nyina se be nhwemu ni ahwe nyame tumi betimi da be na yo canceling nti obi yare na opeso ba na ye nhwemu ni ebo na ma na hoto na ene bre ye canceling